الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت
كنت لديهم إذ يختصمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز من قائل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. الله hino issano en nde jonde meɗen handere ɗo qissa humonirɗo e annabi Isa alayhi salatu wassalam fuɗɗori e yumma makko e ɓe nguure yumma makko. o daali ɗo: inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin. ngol konngol wa ala imran e ɓe nguure imran ko ngol ɗo woni sabu ko cortewol ngol innitira suratu ali imran. si en taskike noon ɗi qissaji arɗika alqur'an en anday wona addiraɗi ni tun, bal ko fiyen taskorɗi waajitoren ko woni e majji. laqad kana fi qasasihim ibratun li uli l albab. kala joomirawo haqqil wona janngugol qissaji ɗin tun feƴƴa, wasi tawi ko taali ɗi o wona e taalanede ni tun, bal fandunde nden e majji ko taskorgol ɗi, neediji ko ɗi mofti, ñaawooji ko ɗi wondi, fo muɗum on tigi wattana yila e muɗum. allahu daali ɗo: inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin. inna allaha no allahu istafa o subike adama, adam woni baba meɗen alayhi salatu wassalam, wa nuhan e annabi nuh, wa ala ibrahima e ɓe nguure annabi ibrahima nden, wa ala imrana e ɓe nguure imran, o suɓiɓe ala alalamin e dow tagore nden e dow windere nden. o ɓanginani en wondema ɓeeɗo dey o suɓike ɓe, o ɓurniɓe e dow buy e tagore nden, balwurin e tagore nden. zurriyatan ko ɓe geɗal ɓe, ba'duha yoga e maɓɓe, min ba'din ko immorde e yoga. wallahu sami'un alim, kanko allahu ko o nanayɗo, ko o annduɗo. e ɗe ayeji ɗo ɗiɗi iɗen anda e majje wondema allahu mo o faalawo o suɓoto. la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. ko kanko ñaawata, ko o faalawo o waɗata. o tagi en kono ɓurdindini hakkundeji meɗen. o yeɗi woɓɓe e meɗen ko o yeɗali woɓɓe goo. na wondema o tooñu ɓen ɓe yeɗaka, kono ko ɓural e yurmede ko o fewtini e ɓen ɓe o yeɗi, ɓen ɓe o ɓurni. allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas. ko wano noon kanulaaɓe imo suɓo e malaikaɓe ɓen, imo suɓo e yimɓe ɓen. na wondema mo o suɓaki wo hare on ɗon o tooña, o woye,
balla suli on ko wondema ɓe fof maɓɓe hiɓe fota kono noon o ƴetti woɓɓe e maɓɓe o suɓiɓe o ɓeydani ɓe e ɓural makko are ɓe ɓe o linti ɗo o ɓanginiɗo wondema o suɓike ɓe e dow tagore nden e dow windere nden fof wonde kala karamo koɓe goo wi'ay ko ala alami zamanihim haray ko ɓeɓe wurdunoɓen ɓeɓe wuuridunoɓen woni koɓe ɓurna e dow muɗum ma ɓe suɓa hakkunde muɗum kono ko ɓangi kon e aya on ko wondema ko e dow windere nden fof ala alalamin ɓeɓe o janti ɗo noon woni baba meɗen adam eɓe nguuri annabi ibrahim eɓe nguuri imran wono noon adi ɓeɗo sakkitiɓe annabi nuh alayhi salatu wassalam haɗay woɓɓe e maɓɓe hiɓe tawa e ɓen innaɓe ko ulul azmi min ar-rusul si en daari baba meɗen adam en daari annabi nuh en ari ka annabi ibrahim haɗay ɓeɗo tato fof koɓe tawaɓe e jomiraɓe pellital ɓen e ɓen nulaɓe ɓurɓe mawnude daraja ɓurɓe towude rutba si en ari ka ɓe nguure imran en taway toon annabi isa alayhi salatu wassalam sabu noon imran ko kanko wonno baba en maryam alayha ssalam ko maryama noon jibini annabi isa alayhi salatu wassalam haray on ɗon o yalti e nden ɓeyngure ɗon e nden ɓeyngure ɗon on tuma hewta annabi meɗen muhammad alayhi salatu wassalam ɓen tawayɓe hiɓe jeeya e jurol annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ko ɓen jowoɓe ɗon innete ulul azmi min ar-rusul woni no goɗɗo yuɓɓiri noon muhammadun ibrahimu musa kalimuhu fa isa fa nuhun hum ulul azmi fa'lamu ɓaawo ɗum allahu andini e wondema geɗal ɓe ɗo ɓen kadi koɓe iwɓe e yoga e maɓɓe yoga e maɓɓe ko e yoga e yoga maɗum ko yoga e ɓeya karama koɓɓen noon woɓɓe inna haɗa ko fanda e ɗum ɗo ko ka wallindirgol haɗay durriya maɓɓe on e ɓe ngureji maɓɓe ɗin ko wallindiray ɗi wono wi'ira noon almunafiquna walmunafiqatu baduhum min bad nafiqiɓe ɓen ko kamɓe wondata ko kamɓe wallindirta haray ɗo noon ka moƴƴere e ka yeɗede geɗal ɓe ɗo ɓen e ɓe ngureji maɓɓe ko kamɓe wallindirta karama koɓe goo inna koɓe hawtuɓe ka suɓegol filistifa woɓɓe goo inna kaka jiidagol e jeydugol ka en ɓen woni koɓe inna ɗo baduhum min bad ma ɗum no api noon ka aya baduha min badin zurriya ko geɗal ɓe ino wawano wi'ede baduhum yoga e maɓɓe kono ɓay tun zurriya ko muannata konngol ko ɗum waɗi si tawi damiron ɗo kadi ari ha baduha yoga e on zurriya ɗon on tuma allahu fuɗɗi en qissanade qissa maryam yumma makko ha hewti on ɓiɗɗo makko woni annabi isa alayhi salatu wassalam o wi'i id tuma qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta as-sami'u al-alim id tuma qalat wi'uno imra'atu sonnajo imrana on rabbi ko an jooma inni nomin dey nadartu laka mi fodima mi anniyanikema ma fi batni ko kowoni ka reedu an tawi himo sowi
o wi o foɗi allahu koko o so wiɗo muharraran ko rimɗina ɗum woni o accane ɗum ɗo allahu hara ko allahu o gogo mo o so wiɗo gollanoyta o hilniroytamo hay e hunde e golleji siwana rewugol allahu hurkano suudu allahu ndun nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni jaɓanan awa on tigi yo toro jaɓanede e muraɗi makko ɗin yo toro yo allahu newinanmo rewugol mo o toro kadi yo allahu jaɓanmo dewe ɗen fataqabbal minni innaka no andey ko an woni assamiu nanowo on alalimu anduɗo on si en taskike ɗo noon en anday wondema o sonnajo ɗo ko o moƴƴo wonno ko ɗum waɗi si o miiji ƴettude ɓiɗɗo makko mo o woni e jibinde on si allahu newni o waɗanamo allahu o yondino nafooreji makko si en taskike ɗum noon haray sonnaɓe ɓen hiɓe haani ƴettude misal e o sonnajo ɗo innaka dey yoɓe ƴettu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe okkitira ɓe inna ɓen ɗon ɓe hato jina e maɓɓe fes kono yoɓe wallitoɓe ka jande maɓɓe ɓe yondino yoga e nafooreji ɗiɓe heɓiraynoɓe ɓiɓɓe ɗon fiyo ɓiɓɓe ɓen waawu wakkilade fiika jande maɓɓe e fiika diina maɓɓe sabu noon si tawi nenejo on haɓɓitike ko be pay konkon wallitomo e muraadi makko ɗin fof ko kara han pay konkon hettorta fi ɗaɓɓugol gandal ma ɗum fi rewirgol allahu no haniri tigi awa sonnaɓe ɓen yoɓe ƴettu e waktuji maɓɓe ɗin ɓe jonna kadi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe wallitoɓe ka jande sabu noon si tawi fayɓe ɓen wakkilinama ka janngugol ɓe dankama ɓe tambitama nafoore nden hino rutto e maɓɓe kamɓe fayɓe ɓen go'o no rutto kadi faade e mawɓe maɓɓe ɓen si en daari buy e karamokoɓe yawtunoɓe wono noon kadi e ceernoɓe fewndodaaɓe en yiyay wondema yumma maɓɓe en e mawɓe maɓɓe en ko wakkilinoɓe yondinade buy e nafooreji maɓɓe woɓɓe maɓɓe ƴetta fayɓe ɓen naɓa ɓe e duɗe woɓɓe naɓa ɓe e koɗoli goo ma ɗum wurin e leyɗe goo accidaɓe toon e karamokoɓe hara koye pay koye ɗon hikoye kurko hikoye yango hikoye tampa e golleji fii tun heɓugol yoga e gandal tentini noon gandal alqur'an e fii heɓugol barke yanganagol gandal haray ɓen ɗon si en yiɓe yeeso en tawoyay ɓe ɓondirta e goreɓe maɓɓe awa sonnaɓe ɓen yoɓe ɓeydu muñal wela fiinde goɗɗo ƴettata pay kon muɗum jonnoya goɗɗo goo hay si tawi ko ɗen duɗe hettiɗe hara tampere ɗuuɗa toon haray wela fi mo kala siko sago mum ɓiɓɓe muɗum ɓen ɓe wonay takko makko o ne'a ɓe o bungina ɓe o neminira ɓe ko allahu neminirimo wo mo kala ko ɗum yeloto tentini noon sonnaɓe ɓen haray hino satti e wonki nde on tigi ƴettata kay kum makko kon o jibini kon o yangi e muɗum ha fuɗɗimanditade o ƴetta kon o halfinoya nokku goo tentini noon nokkeli goo hara tampere hino ɗuuɗi e majje na ñamete yoni na danka tan timmi haray ko muñal mawgal wawnata ɗum mawɗo kono noon yoɓe ƴettu misal e exemple e ñentinol e o sonnajo ɗo id qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni kamɓe sonnaɓe ɓen kadi ɓe torano allahu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e zurriyaji maɓɓe ɗin yo allahu jaɓanɓe konko ɓe acciri ɓe ɗon e ne'irede needi diina needi gandal e alqur'an yoɓe hebbinor du'anagol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen en yii o sonnajo ɗo ko honno o torori yo allahu jaɓanmo koko o foti ɗo e koko anniyi ɗo eno o du'aronoyta on geɗal jo no o jibinoyta on tuma allahu daali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما تما وضعتها لأجيب النوم قالت أبي ربي أنجوم أن إني من دي وضعتها مجبني هودو أنثاكو ديون وغركو مسكنو مهبتا ودومي ميجينو ɗum wanno simi fodi wondema o wona e kurkantoɗo ma mi accanamo suudu maɗa ndun hara ko toon tun o wonata o wona e gollugol toon rewama wakkilano jiyaɓe maɗa ɓen e arayɓe toon fi rewugol ma ɓen kono joma an ko jiwo woni komi jibini inni wadatuha unsa allahu daali wallahu a'lamu bima wadaat wallahu ko kanko allahu a'lamu ɓuri andude bima wadaat konko o jibini ari e jangandego wallahu a'lamu bima wada'tu ko kanko allahu ɓuri andude konko mi jibini haray noon en so'ay eno o somnajo ɗo wi'iri ɗo ni qalat rabbi inni wada'tuha unsa en so'ay wondema ɗum ɗon woodi ko battini e makko nde tawno himo yelino heɓugol gorko kono allahu addanimo jiwo ɗum ɗon battini e makko ha o ƴetti muradu makko ndun o jonniti allahu o du'ani o jiwo mo heɓi ɗo awa ko allahu suɓanto aaden on himo faale heɓude gorko allahu jonnamo jiwo himo faale jiwo allahu jonnamo gorko kono ko ɓuri himmude kon ko yo allahu jaɓu on bo ɗon o waɗa barke e makko qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha e hino noon wa laysa wonali laataaki adh-dhakaru gorko kal untha wono deyum ɓiɗɗo gorko nanda e ɓiɗɗo suddiɗo wa inni sammaytuha maryam wa inni no min dey sammaytuha mi innimo maryama maryam ɓe inna ko maryama firti e haala maɓɓe ko khadimatu rabbi kurkantoɗo jomirawo on gollanayɗo allahu ɓe tun e hino ko gorko o miijino o accay on tigi wonana allahu e golle fi dewal allahu e suudu allahu ndun o inni o jiwoɗo kadi maryam ɓe inni ko ɗum firti e haala maɓɓe ko on kurkantoɗo allahu jooma muɗum wa inni no min u'iduha miɗo moolinamo miɗo toroma yo a dandumo u'iduha miɗo mooliniramo bika an miɗo toroma an yo a moolumo yo a dandumo wa dhurriyataha kanko e geɗal ɓiɓe makko kanko e geɗal makko min ash-shaytani imorde shaytani arrajimi raɗaɗo on huɗaɗo on en yii haqqille o suddiɗo ɗo e faamu makko e moƴƴuki makko o hannali du'a'u on e jiwo makko on e ɓiɗɗo makko on bal o feƴƴintin du'a'u on ha e geɗal on bobo mo heɓi ɗon wa inni u'iduha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani ar-rajim awa aden on du'a'u makko on yo o yanyo yo o hunno wata o faalin du'a'u on wata o torotun yo allahu arsikumo ɓiɗɗo o fanka ɗon bal yo allahu arsikumo ɓiɗɗo waɗa barke e makko no ɓangirtani yeeso seeɗa ka du'a'u annabi zakariya alayhi salatu wassalam qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan awa on tigi wata o faalin du'a'u makko on yo o yanyo sabu noon si o torike ko faadi imo wawi heɓude konko o tori ɗon on tuma haaɗa ɗon o minsitiroya konko o heɓi ɗon o torinoke yo allahu arsikumo sonnajo o haaɗi ɗon allahu addanamo sonnajo hargayɗomo tampinayɗomo yangayɗomo mo ninsitirta ma ɗum o toro yo allahu arsikumo mo dibbo allahu arsikamo mo dibbo kono ɗum tedditiramo aɗa yi on tigi torosonowo ko moƴƴi yo allahu arsikumo hunde kaari o moƴƴina o waɗa barke e muɗum wano noon kadi ka jawle e muraade ɗin fof kala ko on tigi toroto
yo ɓeydi torɗon yo allahu moƴƴinanmo waɗanamo barke. O wi'i wa inni sammaytuha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyataha min alcheytani irrajim. allahu noon ko daali ɗon wa laysa aldakaru kal untha, ɗum ɗo koko ɓangi koko laaɓi gorum wa aawa deyum. si en taskike ma en daari ka tagudi maɓɓe wona ɓe gootum, gorko e suddiɗo wona ɓe tagudi wootiri, golleji maɓɓe wona gootum, ko ɓe waawi kon wona gootum, hay miijoji maɓɓe ɗin hino serta. si en daari e koye jiiwo e meɗen en taway yurmede kokoye mari kon e kokoye jootanta mawɓe makkoye hino ɓuri ko pay koye goroy koye jootata kon. sabu noon miijoji maɓɓe ɗin e haqqillaji maɓɓe ɗin hiɗi seedi mo kala eno allahu tagiri ɗum. si en jii e zamanu hannde yimɓe majjuɓe hino nodda fii fonnugol hakkunde gorko e suddiɗo, en taway ɗum ɗon ko majjere moolanande ko angal haqqilno. kamɓe tigi hiɓe renti na tagudi wootiri. hay si tawi en ari ka sport ji ɗi ɓe waɗata ka entraînement ji ka compétition ji, si ɓe fowlotirde e dogudu, worɓe ɓen ko feere rewɓe ɓen ko feere, fii hon ɗum hiɓe anndinaaɓe gootum. si ɓe ari e nooneeji goo e ɗin fijirɗi ka balonje e goɗɗi wonde kala ɗum haanana sonnaajo, wono on tigi warrata noon fewndo ɗo hakkunde yimɓe e worɓe hara himo ɓoori mo ɓorti haalaaji wona e dogugol ma ɗum ɓorno ko ɓorni wo, si tawi innete ko ɓorniɗo wona e waɗugol piiji tawayɗi na labaɗi fes na labanaɗi neɗɗo itti noon e sikke suddiɗo. haray hiɓe renti wona ɓe gootum, ɓe nanda ɓe fotata kadi kelɗude, hiɓe anndi mo kala e maɓɓe hino woodi ko hertinirana, kono ɓe inna o woye ko ɓe tum ɓe fota. rewɓe ɓen koyeɓe yaltu kamɓe kadi ɓe golloya wano worɓe ɓen gollirta noon. fii hon ɗum wona ɗo anndugol wondema heɓe fota o woye, kono ko fii heɓugol laawol faade e rewɓe ɓen, fii no ɓe yottora e maɓɓe haa ɓe waawa hontude tuyoji maɓɓe e maɓɓe. hare ko ɗum tun na ɗo wondema ɓe annda wondema heɓe serti, ɓe anndi ɓe serti, ɓe anndi ko suddiiɗo sowoto wona gorko ƴettata reedu e piijigo ɓannguɗi ko suuɗanaaki hay e gooto. awa wata en ɓeyni torsuguɗin haalaaji haa ƴetten golleeji worɓe ronden sonnaaɓe ɓen l'islamu ɓanginanii en ko ɓe halfinaa kon, o ɓanginanii en kadi ko worɓe ɓen halfinaa kon. mo kala awa yo hittin e ko halfinaa kon o timmina. nafoore huuɓay e leydi ndin, nafoore wonanay fof si tawi en teddinirii noon. honɗum ɓuri kaanude nde goɗɗo yi'ata deyum hino haɓɓiti haa ñiiri, hino dari hakkunde laawi, hino jogi sifle hon, hino wona e siflugol, nanga e bugagol juuɗe muɗum ɗo e to no sappo o tooje, yahaɗa sonkida e soferjo, ɗum koko labana suddiɗo noon. ko hombo yelanii ɗum suddiɗo muɗum, hombo yeli yo sonnaajo muɗum daron noon hakkunde laawi, hara hino yuɓɓindira laawi e otooje e ka rewete darna ɓeeɗo inna ɓeeɗo e feƴƴu, yaha to haɗida e ɓeeɗa seeɗa daro ƴamtaɗa permis e ko etata noon. hombo yelani ɗum sonnaajo muɗum, ma ɗum hombo yelanto ɗum jiwo muɗum. yo allahu dandu en danda jiwɓe meɗen ɓen e sonnaaɓe meɗen ɓen suguɗin alhaaliji. haɗa hino kaani moƴƴa noon ko ɓe faala wo ko yaltingol sonnaaɓe ɓen gaa e ko ɓe halfinaa kon, hara ɓiɓɓe ɓen ne ataake, ɓiɓɓe ɓen kaka yaasiiji accitete. si tawi ɓe hawrondiri e goɗɗum ko feewi ka lekkolji ma ka yaasiiji awa, kono needi ɗo haray alaaka cuuɗi. sonnaajo on si tawi o yaltida e moodi makko, ma ɗum wurin o yalta adi moodi makko, si moodi makko hewtiti tawatamo toon, ma ɗum ko woɓɓe goo halfinte fii yo suudu ko ñaama, ma ɗum fii yo moƴƴin ko ñaametee. haray ko honɗum e suudu noon, ko suudu dewgal noon, wona ɗon ɗum suudu ɗon sharia yamiri en, wona ɗum ɗon bindi ɗi ñinnani en. ɗum waɗi e leyɗe ka ɗum ɗo woni ko restaurant ji toon fayda yimɓe ɓe ñaamata, mo kala heno doga toon ɓe waɗi restaurant hoye nokkeeli fof, sabu noon defoowo ala, rewɓe ɓen alaa ka cuuɗi, fayɓe ɓen alaa ko dankoo ɗon,
on tuma noon woɓɓe wona e wulli to yagol ɓiɓɓe muɗum hino ooñi ɓiɗɗo muɗum hino murti ɓiɗɗo muɗum hino yaltiri ni ko hatta ɓe yalta kere ɓe ne'ano awa wattano yila moƴƴa e ɗi alhaaliji annden sownowo ko honɗum gorko on aynina ko honɗum suddiɗo on renina mo kala waɗa ko hani wadde kon allahu daaliɗo wa laysa dakaru kal unsa awa gorko e suddiɗo wonaɓe gootum mo inni fonnay hakkunde maɓɓe haray dey o tooñi suddiɓe ɓen sabu noon wonaɓe gootum fes allahu daali fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya kullama dakhala alayha zakariya almihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indi llah inna allaha yarzuqu man yashau bigayri hisab taskeɗo alqur'ana noni qissorde noon o jantanaki en ɗo wondema awa ɓay oɗo sowike ka lewru aranuru ka ɗiɗaɓuru on tuma warrini wattirini ko jibinta ko nimani ɓay oɗo jibinama woni ɗon hitande ma lewru ma ɗum ɗon on fof jantaka ɗon o ndaaru no ɓuriri labirede qissaji ɗin ko ɓuri himmude kon ko hatton jimɗen e muɗum kon o addani en fataqabbalaha jaɓi mo woni allahu jaɓi sonnajo on woni maryam noon nder ɓen noon ko kanko tun inde muɗum janta ka alqur'ana e sonnaɓe ɓen nde inde ɗo tun woni inde sonnajo ka alqur'an wono woniri noon zaydu ibnu haritha ko kanko tun inde muɗum janta ka alqur'an e sahabaɓe ridwanullahi alayhim wonde kala sahabaɓe heɓe ɗuɗuno si en daari noon zayd en taway ko o rinɗinanoɗo ko kanko ɓe bakayno e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe inna zayd ibnu muhammad ha allahu bonniti konko ɓe nodditoreno ɗon zaydu ko o jiyaɗo wonno o rinɗina kono ko kanko tun e sahabaɓe ɓen inde muɗum janta ka alqur'an nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heɓe yiɗunomo moƴƴa ɓe yiɗuno kadi ɓiɗɗo makko on usama ɗum waɗi so tawi ɓe inna usama wa hibbu rasulillah ibnu hibbi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam si en daari ɗum ɗon ko woɓɓe bakata e l'islam ina rasisti yaagal maɗu l'islamu hino ƴetti ɓeeɗo acci ɓeeɗa waɗi ɗum ɗo en taway ɗum fof ko haalaji tun sowna ɗum zeydo jiyaɗo wonnoɗo jiyaɗo kanko inde makko jantama ka alqur'an falamma qada zaydun minha wataran zawajnakaha kanko tun inde muɗum nden janta ɗon si en taskike kadi fewde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam natuno ka suudu kaaba ko ɓe uddituno makka ko hombo ɓe naatiduno ko usama ɓiɗɗo zeydo o ɗo kanko e hombo bilal ibnu rabah hiɗen andi en fof ko hombo woni bilal on jiyaɗo lettanoɗo ha aboubacry soodimo rimɗinimo o woni ɓattiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddinanaynoɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam awa l'islamu ndaara oɗo ko ni o wayi tidiren ka mbaadi maɗum ko ɗum ɗo woni iwdi oɗo l'islamu ndaara ɗum fof inna akramakum inda allahi atqakum haray wata hay e gooto wonu ɓe ɗayni tagol maɗum o ndaara ko ayi ɓe wowlata e ko ɓe fefindoto ha o sikkito goɗɗum e sharia makko ma o wona e yiwugol goɗɗum e ko sunnaniraɗo sallllahu alayhi wa sallam tabintini harale ko majjere makko tun hewtino awa e hinoɗo maryam kanko woni sonnajo mo inde muɗum jantaka alqur'ana on allahu daali fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin fataqabbalaha jaɓimo rabbuha jooma makko biqabulin jaɓugol hasanin labangol sonnajo imran on ko o miijino ko gorko o heɓayno ɓay noon o heɓi suddiɗo o heɓi jiwo ɗum ɗon waɗi wasi tawi ɗoyti ko o tambinino kon e ko o faalano kon kono allahu hunnanimo ahdi makko ndin jaɓanimo on suddiɗo ɗon yo o wonu rewayɗo allahu hilnotoɗo fi dewe makko tun e fi kurkanagol allahu jaɓimo wonde kala hari ko worɓe ɓen andirano ɗin golleji kono allahu jaɓi o suddiɗo ɗo yo o wonu laaɓanɗo dewal allahu e kurkanagol suudu allahu ɗum
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها أفدنمو نباتا حسنا فنغو لبانغو ما دون فدتري لباندي ونو فدنرمو نلبرا ونئرمو إلترمو نلبرا نمؤيري وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها ونئنمو زكريا النبي زكريا ونكو النبي زكريا نئنو مريم عليه الصلاة والسلام وعلى زكريا أيضا الصلاة والسلام وهنن زكريا هندر نومها نئمو الله بانجينو يأيدون كسكتو دي آياجي دي جنبنو لين كفؤدو دي دون الله تالي كلما دخل عليها زكريا المحراب ودي فيه يبوي يوتكوي ها الله سلمتني اندو وندما زكريا ندو ناتي ادو مريم و كمحراب وبينك هبيري كمريم روينو الله دون كلما دخل عليها كلما تمكلا دخل ناتي عليها مكو ادو مكو زكريا النبي زكريا المحراب كهبيري ما كغنغنال ما كروينو الله دون وجد أتوى عندها كما قطن كانكو مريم رزقا أرسكي وتوى تنيامته والله أدني مريم هنو دو ونري نا هاي إغوتو يوربه سوسة يهودتهم هاي إغوتو باتتاكو مريم ولا بدو لبنا دو نا غطو كدي أدنتم دون غطون كو زكريا كيف في مكو كانكو عندي في مكو كم سيو أري وتوى تن أرسكي وتوى تن نيماجي ولم دو قال أوئي يا مريم كأي مريم أن لك هذا أن كهن لك ودرما هن هدير دا هذا لنبا سئن تفتك كدنقل كنقل دو إن أندي وندما هنو هانني وليو إكلا هل فينا دو قدو سئو يئي فيهم كنووا أنتجي ما دون كأنتجي يولندو كهن دو هبوري ما كهن دو ونري sabu non ɗo o tefi o nandike ko honno ɗum ɗo woniri ko honto ittuɗa ɗum ɗo ko honno heɓirɗa ɗum ɗo anna laki hada maryamu wi'i qalat o wi'i huwa kañum dey min indillahi ko immorteke allahu inna allaha no kanko allahu yarzuqu o arsikay man yasha'u ummo o faala bi gayri hisabin ko alda e hasbore o arsikay mo o faalawo ko o faalawo hara o limtantamo o ɗaɓɓirtamo hay e hunde waɗanaymo toon ko alda e hasbore inna allaha yarzuqu man yasha'u bigayri hisab ko yo en andu ko honɗungol konngol ɗo firti inna allaha yarzuqu man yasha'u bigayri hisab woɓɓe hara heɓe inna sonnaɓe maɓɓe wona yoɓe jiido wona yoɓe sowo fi hon ɗum haɗa zamanu on hande newgol kadi ɗen hino satti wona sonnaji on fawtoto ɗum ɗo ma ɗum ɗa haɗa kamɓe ɓe yondinora e goto tum ma ɗiɗo honɗum e ɗayre noon kamɓe mawɓe maɓɓe kono wawno on to ɓe ƴetti ɗin haqqillaji ɗimijoji na ɗo ka julɓe ɓen wona ɗo kadi ka mawɓe maɓɓe pullo fuuta wonay wi'ugol ɗum kanko ɓiɓɓe ɗiɗo to yonimo maɗum sonnaji makko wona yo o sowo on ɗum e haqqille noon wallahu dandu en junnitanede haqqillaji ɗin allahu daari ɗo inna allaha yarzuqu man yasha'u bigayri hisab aw wata hay e gooto maapo fi arsike makko ko kanko jogii arsike hoore makko taho sakko maapano tay kum makko allahu jogii arsikeji ɗin fof nahnu narzuqukum wa iyahum ko minen arsikata on ko minen arsikata ɓe nahnu narzuquhum wa iyakum ko minen arsikata ɓe minen arsikata on kanko allahu jogii arsike ɗon fof awa sen annditi kadi oya aya ka suratu taha to wa'mur ahlaka bisolati wastabir alayha la nas'aluka risqa an ko ɗaɓɓiraɗa wo ko yo a ñinnu julde ko yo a feewu tabita e peewal yanira ɗum ɓe nguure maɗa allahu ɗaɓɓirama arsike hay e hunde o fawama hay e hunde ko honɗum joganiɗa hoorema si tawi ko yangi addata arsike no woodi ɓurɓe ma yangade ko honɗum wonɗa e wadde ha ko tawata ko ɗum ɗo wonma jonude arsike na hay e hunde ko allahu tun e ɓural makko wonma hewtinde ko wonma hewtinde kon ino woodi noon sababuji ka o rewni ɗum tigi kono ɗin sababuji ɗon siɗi ala allah no hoddiranma hunde kaari a hendoto nde on tigi o fusa hayre fetere o yiya toon kullum kon yaltodir ɗon kun kullum ko hombo woni kon hewtina nde arsike makko e nder fetere fusande kullo yaltodir toon maɗum o jasa ka leydi o jasa ha e nokku o yiya toon kulloy
koye yalta ko honto arsike makko e woni iwrude aɗa ko taskagol inna allaha yarzuqu man yashau bi gayri hisab tahi e goto mapor arsike tahi e goto sunor arsike yeru ko allahu jonnimo o yo o yettir ɗum allahu o jarnira ɗum allahu o gollitira ɗum ko allahu yiɗi yarli kono si on tigi woni dullowo allahu no arsikimo cellal no arsikimo mbawdi no arsikimo haqqil walande ino marsude fewndo ɗo no satti sare nde no satti awa sa rentaki a lutta e sattende on tigi yo anditu nemaji ɗin ko ɓay himo wondi e cellal makko simo innode sare no satti ɓay himo wondi e ɗengal makko waɗi so tawi mo wowde ɗum ɓay hakkille makko no tabiti waɗi so tawi o wowli ɗum si goɗɗum e muɗum ƴettanoma on tuma wande si tawi sare nde hino satti yo yahi e ɗi laptaneji o yiya noneji yimɓe nawnuɓe ko woni e muɗum on tuma o anday ko honɗum foni gurdam awa o tawi e goto yejjitu nemaji ko wondi kon o wona e pooɗanagol jawko e aduna ha o yejjita ko farli e dow makko kon ma ɗum o yana e ko lundi bindi makko ɗin inna kanko yiɗa jiidade boyi arsike on ɓiɓɓe ɓen dépense ko waytatano ko kanko halfina ɗum si allahu jarribori on tigi joni nawnare o walike ko hombo addantamo arsike si tawi ko kanko addata arsike yo arsiku ɗon hoore makko maɗum si tawi ko kanko jogii fi makko wata o nawno maɗum yo dikkin hoore makko kisa on ɗum o wawani hoore makko sakko o wawana ɗum ɓiɓɓe makko ko l'islam o yamiri en kon ko newnani en kon ko o rerɗini en kon wakkiloɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rerɗini en e jiidagol e resugol e jiidagol tazawwajul waluda al walud fa inni mukathirum bikum al umam yo on tigi anndu ɗum ɗon o hoolo ɗum o annda on ndema o fawtaki e goto ko honɗum no ɓuri fotude on tigi nde o fuɗɗi towude e duuɓi heɓoyi 50 ma ɗum 50 ko fayi o yi dongal fayɓe e sukaaɓe harɓe fof ko ɓiɓɓe makko fof ko rewoɓe allahu ko feewuɓe ko gaynayɓe haaji honno ɓuri ɗum fotude e cuɗaari aduna hara noon o innayɗoɗa kañum ko ɓiɓɓe ɗiɗo tato wonno wurin o yaha ha o nawɗa si allahu ƴettiti goɓɓe e ɓen fayɓe ɗon ma ɗum ɓen tigi ronki gaynude haaju o wona ɗon mawɗo yurmuɗo fof o wawana hoore makko kaw yahi o ko kanko tun ko faala wadde o tawa ala ballo ala ko wallitomo aɗa wata goɗɗo ɗaytu wata goɗɗo wonu welsindiɗo ha o jokka miijoji e haalaji ko ayɓe diina wowlata o waɗa ɗum e hakkille makko o wona noon kadi e toñugol sonnajo makko on saabu noon gorko ala haqqe nde o haɗata sonnajo makko on jiidagol na kanko gorko on sowoto si tawi sonnajo on himo faala jiidade ko honɗum o haɗirtamo e haqqe hombo e gonga hombo hare noon sonna ɓen kadi e gon sengo ɗon hiɓe newnana wullitagol ka mawɓe maɓɓe ma ɗum kala kaɓe wawata hettirde haqqe maɓɓe on saabu gorko wona won ndema ko bebediru o jogii ko faala o watta kono o faalira o mo kala e maɓɓe no woodi haqqe ko reenina e ko aynina ko yo on tigi jonnitu mo o wondi on haqqeji makko ɗin haaɗi timma kono min mi yiɗa jiidi si tawi a sowike toon ko ɗum ɗo wona e kambal mo ma ɗum wola haalaji kanuɗe on ɗum e gorko noon sugu on ɗon si tawi jama o humpitanike mo ɗum wata he e gooto okkitumo ɓeyngu sabu noon o wawata jogade ɓeyngu o anda haqqe ɓeyngu o anda ko honno suddiɗo dankorte awa wattane yila fota wata en ɗaytu wata en wono mbulawuɓe haka tawata ko ayɓe meɗen jokketen e miijoji ko ɓen ɗon miijoto maɗum ko ɓe wowlata ko ɗum tewtoto ɗen inna allaha yarzuqu man yashau bi gayri hisab الله دالي هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك وضم دعا دعي زكريا أطري ربه جوم مكة قال أوئي رب أن جوم أن هب لي أكن من لدنك إمردك ماذا ذرية جبل طيبة لا بد إنك نؤندي سميعك أننو الدعاء دعاء ɗum ɗo ko du'agol toro allahu ne ɓay maryama andintinimo wi'imo huwa min indillah ko immorde ka allah o arsike e ɗi nemaji ɗi yiruɗani ɗi o anditi allahu de naam yarzuqu man yashau bi gayri hisab imo waadi ko woni won hay e hunde ko o ronki ala kanko zakariya o nawyi suddiɗo makko on ko o
ndemajo ma ndimajo ma ɗum dimaru no woɓɓe wirta noon suddiɗo on wona o jiidotoɗo fewdori noon e nayewu maɓɓe ɓe fof kono inna allaha yarzuku man yashau bi gayri hisab allahu woni asikude oɗo huwa min indillah hay gooto alamo e addande huwa min indillah ko immordake allahu hatta mi fewta allahu mi toromo yo arti kam min kadi gueɗal komi faala ha awa yomi toro allahu hunalika ko ɗon daa zakariya rabbahu man zakariya tori o noddi jooma makko o wi'i rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba an jooma an okkan dhurriya e geɗal moƴƴo tayyibatan geɗal moƴƴo waɗi barke laaɓu ɗum innaka samiu du'a hare noon ɗum ɗo kadi no andina en wondema du'a wona ko mijjitete tun koko wolirte ɗengal ngal sabu noon siko yiɗugol noon ɓiɗɗo zakariya himo wondi e ngol giggol ɗon mo faala jiidaade mo faala heɓude ɓiɓɓe ɗum waɗi so tawi o resi mo woni ɗon ɗi duuɓi noon fof mo faala ɓiɓɓe kono du'a on ko ɓaawo ɗum ari haɗa konko wonno e ɓernde makko fof allahu innaali ɗum ɗon du'a ko ɗo woni ko allahu inni du'a ka o wowliri konngol ngol ɗo e ɗengal ngal ɗo hunalika daa zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka samiu du'a awa on tigi yo hebbinor e du'a wata o aamu du'ade o inna kanko mijitoto toon si allahu arsikima ɗengal ino woodi woɓɓe faaleteɓe wowlude ɓe wawata foti konon ɓe tagira ko mbogoɓe ma ɗum hara ko nawnaare jogiiɓe ɗengal ngal ma ɗum hara ɓe wawata laɓɓinde han si allahu arsikima ɗengal ngal jantoramo ko mema molanaɗo ɗi goɗɗo allahu arsikamo ɗengal ngal o wawirta jantorde allahu sono o hara o woye kanko mo wakkili jooɗade ndaara télé ndaara filmuji e série ji leereji hara mo jooɗi ɗon ɗengal ngal dikrullahi ala yaltude e man kan du'a o ala yaltude nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe andini e wondema goɗɗo si o hoori du'a makko heno jaabo tentini noon nde himo hunto hara on tigi ha jaaka no gasa worin fewndo huntoto hara moɓɓini télé makko mo ndaara toon série hoy e théâtre hoy e pese hoy ko yimɓe faasiqiiɓe woni e feƴƴinde e muɗum on tigi hilnora ɗum ɗon ga e rewugol allahu e ga e toranagol hoore muɗum du'a noon hoore muɗum e hina noon dewal ngal haray ɗengal ko nema mawɗo on tigi yo anndu on nema ɗon o hebbinora e jantagol allahu si en ruttike ka askar ji no woodi askar ji boyi ɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam makanta en mo wi'i ɗum ɗo o heɓe baraji hunde kaari ma ɗum mo jangi ɗum ɗo o tutante lekki ka aljanna mo jangiri ɗum ɗo ni koni si tawi on tigi no museede o jangi hunde ka haray ko honto ɗum ɗon on fof woni ade o yo jangi ɗum si tawi o andita haye hunde muɗum ma fewnditaki ka o waɗa dicru alqur'ana heno ɗon on tigi nde o jangi alqur'ana o ko baraji e moƴƴere haray wata on tigi wonu welsidiɗo kadi ha feƴƴita o alqur'an ko jippinana ɗen ɗi adkar ji ɗi janna ɗen wata on tigi aamu ha o ronka jantade jooma makko si o heeɓi haaju wata o yejjitu torade jooma makko wurin du'a on yo hebbinor ɗum sowno o wata o accu ha o maako si tawi o toro on tigi gila ka woni pay kon imo andi o siwata ho tiggude kono yo toro allahu yo allahu arsikoyemo suddiɗo moƴƴo suddiɗo wawɗo ni e ni e sifaji moƴƴi arsikaɓe kadi zurriya ko wayi ni e ni e barke e moƴƴugol on tigi mo du'ade ɗum gila law si hewtoyi damal ngal o wowino ngal konkude allahu jaabinanaymo o heɓa ko wonno e du'ade kon ko faalano kon o heɓa ɗum kono on tigi koye wono ha maapo si fuɗɗo nde ya allahu ɗum ɗo honto wonnoɗa on tigi taarraf ala llahi fi rraha yarifka fi shidda on tigi yo andidu allahu fewndo newende woduno si tawi o maaporama donc ko konngol ngol allahu woowi nanirdemo o duwoto tun allahu hudditanamo dane ɗen kono on tigi wowa du'ade ari tun konki nde wotere si allahu jabanike mo ɗon de koye ɓural immorde allahu kono noon na wondema himo hanndi e udditanede kisan walillahi lmathalu l ala si tawi goɗɗo wowi arde e nokku konka
ma ɗum juuro yimɓe ɓe wowodiri on ɗon so heɓi toon haaju hara hino newanimo nde haaju makko on huntete kono goɗɗo tawa himo taƴi ɓe o wondi ɓen ɓe yiidata hay o haajaka e maɓɓe o noddata naafi juuragol ɓe o heɓoya haaju wara o daro yeeso maɓɓe wallitenan hunde kaari si ɓe wallitikemo ko sabu laaɓugol ɓerɗe maɓɓe ɗum e moƴƴugol maɓɓe ɗum ɗon noon si tawi ko hakkunde meɗen enen jiyaɓe ɓen e tagaɓe ɓen walillahi lmathalul ala aden on kadi yo o wowtin hoore makko toragol allahu gila ka o wondi e newende ɗon wata o accu ha o maakore ma ha o jarribe o inna joni mo fewtude allahu on tigi yo o janngu du'aji ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam janngayno so noon eɓe janni en du'aji tediren ka cellal ɓe janni en du'aji tediren ka peewal ɓe janni en du'aji tediren ka arsike e noneji ko on tigi reynirta hoore makko bisnillah hara cheytane ɓadatako mo lorra heɓatamo bisnillah ɓe janni en ɗum buy yo on tigi andi ɗum o gollitira sono wo sono hara motoro allahu o hebbinora kadi ko janngata alqur'an sugu on ɗon ñande maati wo o taway newende nden hende ɓatti alfaraju e uddital ngal koko fewniti awa ɓowtinen ɗemɓe meɗen ɓen jantagol allahu e torogol allahu wata on tigi habbo ha heɓa haaju inna heno torade no du'aɓe hunalika da'a zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a fanadathu noddimo almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fi lmihrabi أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته ندم الملائكة ملائكة بن أتري الله والله أرسكم وبيت ومؤيون ملائكة بن ندم يتني والله وحيني مأبكم يبهوتم وكانتو النبي زكريا سين يهي سيرك سورة مريم كفضل مقبل إن أنديتم يوغا إكو النبي زكريا بأورينوكم ثم وبيونا إذ نادى ربه نداء خفيا ينكنار ندير يوم كل إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا دعاجي وندو يمكنار وسفي الحال ماكو أم الله هنا يأندن لوي منوي هورندن كبينو بوري واشتعل الرأس شيبا نجيك بجنة كنيسة أصول الفقه يكون بينة المجاز بينة الاشتعال كحقيقة كو حبو ييتن يحبا دونون بيتون هورندن راونينون دفو بوري o addiri ɗon o hoore nden fof huɓɓino ɓuri wonde fof nde rawnino hay ɗum ɗo no jeeya e mise ko ɓeynata kon almajasu fil qur'an kala mo koɓɓen ɓe mari noon haala juutuka e muɗum kono ko selli kon ko hino ko alqur'an seede muɗum o aya ɗon foti woɓɓe ɓen innitiri ɗum ɗon ko haqiqa ma ɓe jami ɗum goɗɗum go kono e hino wona isti'al annar ko andira kon tigi woni ko gollitira ɗo kono ko ɓuri ɗin jamma ɗo wondema ɗi huɓɓi hoore nden huɓɓiri puri hade hoore nden fof rawni sifi alhaali makko on e hino kadi sonnaji makko on o inni ko o dimaro wona o jibinowo wona o heɓowo kono noon o fewti allahu fa habli min ladunka waliya arsi kam okkam immorde e maɗa waliyu geɗal komi wallidira ko wallitolan ko rewama mo yiɗuɗa ko ronanni min e ɓeygure yaqub waɗamo kadi mo welaɗa wa jaalhu rabbi radiya wonoɗen wiide kon durriyatan tayiba ɗo kadi wa jaalhu rabbi radiya yon tigi du'ano ɓiɓɓe muɗum ɓen sonowo taw tigi toro tun sonowo yo heɓu tun yo toro yo moƴƴu yo waɗu barke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam koɓe du'anino anas ɓe maki allahumma akthir malahu wa walada wa barik lahu fima atayta ɗuɗɗin jawdi makko ndin e ɓiɓɓe makko ɓen waɗa kadi barke e ko kuɗama kon hare aden on wata o yejjitu du'ade barke sownowo kala ko o faala siko otowal o faala yo toro ha timma yo du'o ha timma yo allahu arsikuma otowal moƴƴal o renamo dandamo masiboji dandamo fitnaji dandamo ɗum ɗo e ɗum ɗo yo toro ha timma
ñande o heɓi o himo andi alhamdulillah du'aji makko ɗin ɗo ɗi fof ɗi jaabude haramo hooli ɗum hademo wata o welsido wata o raɓɓindino ga e du'agol ngol o yettina du'a makko on malaika ɓe noddi Zakariya woɓɓe noon wi'ay wondema hakkunde du'a makko on e nootagol mo woni ko malaika ɓen nototomo ma ko ɓe yettintano longal o waɗi duuɓi 50 o ɓeyno wi'a ɗum wallahu alam allahu o jantanaki en ɗin détail ji ɗon fof o fensitanaali en e ɗum ɗon o andini en tu wondema o jaabinannomo dow du'a o on malaika ɓen noddimo fa nadathu lmalaikatu wa huwa qa'imun tawi himo dari yusolli himo juula fil mihrabi ka gambuna nokku kaw juulata ɗon malaika ɓen noddimo weltinirimo ɓiɗɗo e geɗal awa ha den on si tawi himo duumi e rewugol allahu yo tambino sowno o welo welo e weltare oɗo welo welo ngon e weltinegol ngol saka juulugol ɗon tawimo nokku ka woni rewde allahu ɗon anna allaha no allahu yubashiruka himo weltinirama bi yahya allahu suɓanimo hay inde on ɓiɗɗo ɗon yahya ko yahya noon firti ko himo wuura ma ɗum wuuri no woniri noon e haala meɗen inen kaarijo ko wuuri o innete woni yahya yubashiruka bi yahya musaddiqan ko o gonginɗo bi kalimatin konngol min allahi immorde ka allahu jomiraɓe gande tafsir ɓen ɓe firtiri ɗum ɗon annabi isa alayhi salatu wassalam saabu noon ko kamɓe ɗiɗo wonno zamanu ɓe inna hakkude maɓɓe ka sowegol ko seeɗa wonno woɓɓe inna yahya mo heccirno annabi isa duuɓi 3 woɓɓe inna lebbi 6 e ko nantata e muɗum kono ko kamɓe dow wonno zamanu on anna allaha yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allahi wa sayyidan hara on geɗal jomo min wonma hokkude ɗon kadi ko o kohojo wa sayyidan wa hasuran ko o suriɗo ko o reeniɗo ma ko o suraɗo ko honɗum fandaɗo woni ko jogitotoɗo hoore makko ga e rewɓe harale himo wawi yottade e maɓɓe kono hakken ko o wawi sattinade kon e jogade hoore makko kon haray allahu hino wawnimo ɗum allahu mantirimo ɗum wa hasuran wa nabiyan o wona kadi annabajo min assalihin e moƴƴuɓe ɓen du'a o jaabiɗo waj'alhu rabbi radiya e hino dhurriyatan tayyiba e hino ko allahu dalika wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan min assalihin du'aji ɗin jaabike on tigi so du'oto yo du'o ko timmi jawabu on kadi ara hara mo timmi allahu timminani ɗum ɗo annabi yahya alayhi salatu wassalam oɗa himo torade haade ɓiɗɗo moƴƴo ɓiɗɗo on haɗari ɗon tumbal allah waɗimo kadi annabijo ni'ma e dow ni'ma wa nabiyan min assalihin hade noon ko allahu daali ɗo kon wa hasuran ko suriɗo ko o reeniɗo na'am ɗum ɗo hino woduno e zamanu maɓɓe waɗi so tawi allahu sifoti ɗum ɗo annabi yahya kono noon ko e shar'u man qablana koye shari'aji ɓen attinoɓe amma ka shari'a meɗen aden on o newnantake jogitagol hoore makko ga e resugol harala e hino himo wawi resude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sunna maɓɓe on ko resugol ɓe rerɗini en e muɗum kala wawɗo resugol yo o resu yon tigi ɗuɗɗin jiidi makko no laaɓiri no dagori ɓe rerɗini en e ɗum awa koko ari ɗo wa hasuran wata goɗɗo yi'u ɗum inna o ñembinay awa kanko kadi o jogitoto hoore makko ga e resugol hay si tawi himo wawi resude ɗum ɗon yiida e sharia meɗen yiida e sunna annabi meɗen sallllahu alayhi wa sallam koye sugu ɗum ɗo ɓe innata ka usulul fiqhi shar'u man qablana shar'un lana illa ma nasakahu shar'una ma ɗum illa ma lam yuqirrahu shar'una si tawi sharia yawtunoɓe woni hunde kaari sharia meɗen on ari rubti ɗum ɗon riwi ɗum ɗon en jogitatako konko yawtuno ɗon kono noon si sharia yawtunoɗo on sharia meɗen ari tabintini ñinnimo en gollitiraymo si tawi noon sharia meɗen on deƴƴi ga e konko alqur'ana filli ɗon ma konko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam filli ɗon e sharia ji e ñawoje yawtunoɓe haray ɗon ko ɓuri sellude kon e makolli karama koɓɓe wal ilmu inda allah ko wondema ko sharia wonanta en kadi mi femmuɗum hino jante ko gandal usulul fiqhi wonande yurnito yiɗo to wo allahu daali ɗo qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balagani alkibaru wa imraati aqir o toriki yo allah hasikumo gueɗel ay o weltinirama allahu ko honno mi heɓirta ɗum are oyo so tawi no ngaldini o moƴƴano
kanko woni nayeejo ɓanndu fowlo ino mbawdi ala han kadi suddiɗo makko wona jiidotoɗo o weltinire ɓiɗɗo o hutaaki ko allahu weltinirimo kon kanko wonno du'a de mo anndi kadi de allahu nanay du'a innaka samiu du'a allahu jaaboto ɓe weltinirimo jaabanagol mo du'a makko on kono hakken ko ɗum ɗo mawni e makko kon o landiti ko honno ɗum ɗo wonirta anna yakunu li gulamun anna ko honno yakunu woniranta li min wonirantanmi honno mi heɓirta gulamun pay kon wa qad balagani alkibaru wa qad hino goongi balagani yottike e an alkibaru mango ngon mi nawyi ha e hinola hakken ko mi nawyi kon mi heɓay fewndo ɗo wamraati hino sonnajo am on aqirun ko o dimaro maɗum ko o ndimajo si tawi mi manditike no mi firitana noon cheikh Souleymane kam sikku dow ko pularal ngal mutorine ko miñan an Mouhammad Sharifu firanimmi konguɗi buyi komi woni e fillitade ɗo ka pular e so tawi miɗo anndi mana majji ka arabu kono goɗɗi ɗin ka pular aɗay ko de mi rutto e makko firanammi si tawi mi wawa yettinde ɗo goɗɗo jasahullahu hayran wamraati aqir e hino sonnajo makko wona jibinowo ko honno mi heɓirta ɓiɗɗo allahu dali qala kadalika ko wanonima allahu yafalu o warrata ma yacha ko fala o waɗe ko kanko haɗnoma jiidade wonuma o korde jiide gilala o koralima joni noon inni o korte ko fala o waɗe kadalika allahu yafalu ma yacha ko fala o waɗe on tuma o wi'i qala rabbi ij'al li aya an allahu waɗananma nde komi andira o nema ma ɗo komi ɓurtira deƴirde e o nema mo waɗandami ɗo hakken ko ɗum ɗo maw nema ko mo faala joni heɓugol ko hunde ko ɓurtatamo tabintinande wondema o jiidoto aɗa noon e alhaali yo e ɓisaji boyi komi manditi e huwodiraɓe e naɓidaɓe sugu ɗum ɗo ino woodi yimɓe tawayɓe ɓe wone duuɓi ɓe jiidaki ñande goo to allah wasi ka ɓe jiidi woɓɓe yango ha ronka kono ñande goo tun sunnaɓe maɓɓe sowo haɗa kadi ko kamɓe alhamdulillah allahu ino andinden ɗum ɗo fiitu ruttitugol en faade e makko fi en ɓurtu hoolade mo kanko allahu anden mo wawi ko woni o kadalika allahu yafalu ma yacha o landi allahu aya allahu daali qala ayatuka an la tukallima annasa 3 ayamin illa ramza wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil'ashiyyi walibkar qala o wi'i ayatuka aya ma on manden alla tukallima konde a yewtidata annasa e yimɓe ɓen 3 ayamin balɗe 3 illa siwana ramzan joopagol maɗum joopandu ɓenna koni a ramzu ka haala arabu ko memmingol toni ɗin hara ko toni ɗin tun on tigi jooporto woɓɓe goo ko toni ɗin ɓe ndarata ɓe fama ko wona e wolede maɗum ko on tigi woni e wolde miɗo anndi mawɓe suddiɓe noppiɗin accino nande neeɓe gila koɓe onno jiwo ko meselal ɓe ƴettuno heɓe sottotira ɗon nowru tufori noon memode kam mematake noppiɗen uddi min komi andirete ɓe nawyi kono siɗo yewtude on sikka ɓe nande kon ɗo wolde kon fof aɗa ɓe ndaara e on tigi noon tigi woni wolina aɗa foɓɓe en ndi ko woli woɓe jaago on yewtay e hinole ha yonde ɓe ala nandaare ko toni ɗin ko memminoto kon ko ɗon ɓe andata ɓe andi kon tigi woni e wolde aɗay allahu ndaari ɗo wondema annabi Zakariya kadi aya makko mande makko nden wondema o jiidoto konde o wawata yewtidude yimɓe ɓen si wona dey hara ko joopagol ɗum koni ɗin memmino ma ɗum o ɓaaƴa hay ko ɗum tun wawirta humpodirde yimɓe ɓen qala ayatuka alla tukallima annasa 3 ayamin balɗe 3 haray ko noon o wawata yewtidude yimɓe ɓen illa ramzan si wona joopandu tun wadkur kono noon janto rabbaka jooma maɗa kathiran ko ɗuuɗe janto allahu ko ɗuuɗe aden on sono yo janto allahu
o heɓi ko faala kon o heɓali ko faala kon yo hebbinor jantagol allahu subhanahu wa ala bi dicrillahi tatma'innul qulub jantotoɗo allahu ɓernde makko wuuray haray hinde henti ɓernde nden nde hecciɗay sono ko moƴƴere yaltata e makko sabu noon wal baladu tayibu yahruju nabatuhu bi idni rabbi si on tino no faala e ɓernde muɗum wuuru yo hebbinor jantagol allahu e du'agol allahu e janngugol alquran kono si wona ɗum ɓernde nden nde yoore nde hokkiɗay tawa fayda ko moƴƴi yaltata e mayre ko miijagol tun miijoji kanari ma ɗon kambabuyeji ma sitinangol ɓeeɗa e hasagol ɓeeɗa ɗum wonta e ɓernde nden sabu noon nde hilniraka ko heccinɗintelle kon awa waskur rabbaka kathiran wa sabbih subbin hina bil asiji kiikiiɗe waɗi kaari e bimbi o wawata yewtidude e yimɓe ɓen kono noon himo wawi jantade allah hakkunde makko e jooma makko ɗum ɗon o wowlay waskur rabbaka kathiran ɗum waɗi so tawi allahu yamirimo yo jantomo amma no yewtidugol e yimɓe ɗon o wawata so fuɗɗike wolde tan o tawi o wawata yewtidude e yimɓe kono kanko ɗum himo wawi jantade allahu yamirimo yo jantomo ko ɗuuɗi kiikiiɗe e bimbi fof hara himo subbin hina ɗum ɗo woni ko allahu yamirimo ɗo aya on noon himo mari toon ñaawo jego ko falte en ɓanginde kono waktu on o hewtitike en reɗe wawi muñitorde ɗum ɗo hannde janngo inchallah fuɗɗitoɗen e o aya ɗo yeru ko allahu newini wo e ɓangingol ko yowndiri e makko ɓurten ɓanginde wallahu taala to gardien o woni landade fofo haɓe noddima salam mannoto ɗo pour ka ɗum ɗo ko tajata ɗum ɗo sumaya sina famiri nani ɗum suuɗi to nene ko laɓɓinto ɗo seeɗa ɗum e nder goɗɗo no wawi salligade falde ko ɗum yawta si tawi gonɗo faami ɗum haɗa ɗon no wawi tarde korka makko ɗon noon ɗon si tawde wono noon salmino noon si on tigi falji ñaami kadi ngal ɗon tagata haray suma e makko gara ko ɗon faala monanede seeɗa ɗaara on tigi faltuta ɗaara on tigi falta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بلندتي في
fi ko winoɗen kon si tawi goɗɗo feƴƴintini ka salligi makko ka wiɓagol ma ka sorkinagol ha ndiyam ɗan feƴƴiti haray o tagi si tawi feƴƴiti ari ka reedu ma feƴƴi ka dande e hino noon ari ka hadith wondema goɗɗo si tawi o falji o ñaamima o yari haray o nangitirtake yo timmin korka makko kan ɓe wi haray ko honno ɗum ɗon hawtodirta ko landal labangal landal seeɓungal kadi ko sugu ɗum ɗo waɗi si tawi hino haani ha hino foti ha nde taaliba ɓen tigi tawete e darsuji ɗin sabu ɗum suguɗe lande ko taaliba ɓen ɓurta wawde suutude ɗe ɓe yaltina hay si tawi hiɓe anndi wuɗin kono ɓe lando fiyo ɓangine moƴƴa kono si tawi on tigi wona annduɗo fi jande mo yiɗi noon moƴƴere mo yiɗi gandal mo yiɗi heɗitade naam o heɗitoto ko wawi hoccude wo o hocca kono piiji goo hino toon o wawata miijitade fi muɗum ha o landito haray on jarama e landal ngal ɓen tori wallahu ɓeydan en himme ɗen taalibaɓɓen kadi ɓurta wakkilade e tawegol darsuji gandal minnata de darsuji en sabu mi woodi karamokoɓe heccuɓe lan few ɓuɓɓe lan buy tawe ko kamɓe hana ɓurede ɓattede fi nafitoregol e muɗum gandal ngal ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ka hadithe wa baligh fi listinshaqi illa an takuna sa'ima yottin ma yortinka sorkinagol si wona hara hiɗa hoori ko ɗum ɗo innete mafhumul istithna en jantinoke ka darsu hanki almafahim ko wiyente ko mafhumul mukhalafa hara ko janta kon hino sirti ka ñawoore e ko jantaka kon nelaɗo sallallahu alih sallam maaki ɗon wa baligh fi listinshaqi kono ɓenni illa an takuna sa'iman hara ɗum ɗo tindini on tigi hino sunnanamo hino yiɗanamo nde o yortinta nde himo salligo o wuyɓo ha timma simo sorkinade kadi hara o hannali ndiyan ɗan toon ka serakine ɗon na ɗum toon haray ko yo sorkino o siiɓo ndiyan ɗan ha ɗan hewta nder ɓurta lotorde koni nder toon kono si tawi mo hoori wata o waɗu ɗum haray yo hannu ka seraja toon karam ko ɓe wi ko honɗum waɗi si tawi ɓe haɗi ɗum ɗon illa an takuna soyman si tawi hara si wona hara hiɗa hoori mafhumul sitna illa si wona ɓe inni ko ɓay si on tigi yortiniri noon o yottiniri noon sorkinagol ngol ndiyan ɗan feƴƴiti hare o tagi si wona ɗum hare konngol ngol ala fayida ɓe inni awa si tawi on tigi sorkinike ndiyan ɗan feƴƴiti tun dande nden hare o taƴingal ñallal ɗon ko ɓe makiɗa kon noon man akala aw shariba man nasiya fa akala aw shariba wa huwa sa'imun falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu ko honɗum ɗum ɗon firti woni mo yejjiti ñaamima yari haray yo o timmin korka makko kan ko Allahu ñamminimo ko Allahu yarnimo woni korka makko kan hika selli o yoɓatangal ñallal ɗon e hino noon enen inni o fal juɗaɗa o yoɓay ko honɗum sendi ɓen ɗon ɗi ɗon ko waɗa o innatake fal juuɗo tigi o ka sorkinagol ko na fal juuɗo omo andi o sorkinoto woni joni noon o raɓɓinɗinike ha o ɓeyditi ka hanunoɗon are o yoɓay o nangitorte ma o nangitirte raɓɓinɗinare makko nden yu akhadu bi tafritihi o ala ɗon ganto kanko o innama wata waɗu o waɗi aray o nangitirte konko waɗi ɗon si o inni o yejjitu en innay ngol yejjitugol ɗon bindi ɗin innaali o yoɓata sabu muɗum hay ka ñaamugol yaraɗa si tawi on tigi o ñaamuno o yari hara o yejjitu e hino noon on hadise ɗon araɗi e innay o yoɓay kono hadise on ari ittintini on ɗon sabu noon lasli on ko wondema al udru la yusqitu daman no andira noon ka tugalal al udru nganto la yusqitu fukkata al daman yoɗitugol goɗɗo fi himo mari nganto tindina awa si o waɗi goɗɗum o nangitirtake ma o yoɓata si himo e ihram hajjuma umra o fembike ma ɗum o yejjiti o yetti peɗa o nangitirte o waɗay fidiya o innata o yejjito awa kanko yoɓintake o watta fidiya o yoɓay hare lasɓi on kadi ɗon mo ñaami ma yari hay si o yejjitu o yoɓay kono hadite on ari ittintinimo kanko inni an on mbeɗa yafanima
a yoɓata falitimma soomahu wonde kala malikiyankoɓe ko inne o yoɓe kono yewtere nden ka fiqu ton en ala e natude muɗum sakko majjittoɗo en ko wondeñi muɗum kon awa oɗa kanko o duuttu ka lasli on sorkiniɗo feƴƴintini kaka lasli o darna ɓay tun nganto haɗata yoɓugol awa o yoɓay tawti ɗon kadi ko kanko wonno e sorkinade o welsindi ha o feƴƴintini amma oɗa kanko yejjitu fes wonɗo ñamude yaram kanko yejjitu o ñaami o yari haysi tawno oɗa kanko kadi en inni o yejjitoymo hoori o sorkini feƴƴiti ine kono kanko bindi ɗin ittintinalimo bindi ɗin ko oɗa ittintini e hino noon en eɓɓidirta oɗo e oɗa saabu noon oɗa ko newede nde allahu waɗanimo e konko inna yo timmin korka makko kan wala qiyasa fi ruhas aɗa en eɓɓata e makko goɗɗo goo aɗa ko ɗum waɗi oɗo si o yortini ka sorkinagol maɗum o wuyɓi ko feƴƴintini ndiyan ɗan o yoɓay on tin kadi si tawi himo fubbade noon o fubbike o fuɗɗike loƴade o yari ndiyan o yoɓay innatake o loƴi o tewaki o yoɓay hombonade mo ka nder ndiyan toon aɗa ko kanko woni sababu ko taƴinimo kon kanko woni sababu ko yari ndiyan ɗan kon na wondema o yejjiti o naatu nder toon o ronki wawde jogitade hoore makko o loƴi o yari haɗa o yoɓa ñellal ngal haɗa ko wona noon ƴettitisen ɓe ñawode ɗon ɗum ɗo noon miɗo tentina talibaɓe yoɓe himmir darsuji ɗi moƴƴa saabu wondeje on tigui faalete wurin ɓanginde masala yowodirɗo e gandal wona usulul fiqhi maɗum gandego seeɓude seeɗa kono o ndaara wonɓe ɗon ɓen tawa wonno ɓe ɗanoto si o fuɗɗike natude e ɗin détail ji ɗon acca ɗon o yaha e koɓe famata kon maɗum e koɓe andi kon si tawno noon talibaɓe hino ɗon on tigui o naata e ɗi masalaji o yañña ɓe hocca koɓe wawi hoccude wo e muɗum kamɓe kadi aray talibaɓe ɓurtu softude ɓatto karama poɓɓen teddiren ka darsuji ɓe nafitoraɓe ɓe nafiraɓe kadi hedditiɓe goo saabu noon lande goo ko kamɓe wawata ɓe yaltinde ha nafoore nde ɓurta sakade wallahu taala aleykum salam waktu yonide sinara ko raɓɓi ɗe miniti goto joni inchallah antinen faɗɗi janggo si allah